السلام عليكم كيف عماد وشوني تو باشي اذا جهنا دنگ خواه بلنك حيرانة تو هلا پیشیه او کلاما بیرتیا بینگول زنی بینگول بجا ازی داوید هنه کش بو خاله شاه احمد او بکن ایجا تودکاری او اک دنیجی حاضر بکی او تدگو 15 سالی بوم او پیشی توی کلام بیجه حیرانت اب قلیبا من نهادا هم خوش شکم رب که به آرشیبه ده بیجه دنگی خواه بلنکه جانه جانه وای جانه 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 وای جانه جانه ساعت خوش ست جاری ساعت خوش دیجا گواد 15 سالی بونجی بیجه جانه جانه مقام محمد جانشاه ساعت خوش جانه جانه لا لا قوة 15 سالي بوم بيجه وانا بيقورنا من هذا الرسالة انا فشلت جفا متندلة من الطالع سولات خريدة خريد داري انا
كتبت خزاني خلاصنا لك لك امر اللي سجود لي بقاصات عبد اسمه علي يا ولد علي يا برابي يا خشوت بقربان بسم علي وای جانی کاخیرا خالش احمد بگاوا 15 سالی بوم اویجی بیجه يا شيخ مفاقل يا شيخ مفاقل سالي جبت الله بهواني يا جاني يا سيداتي تخنى درالتي خنى السيكاوية قلت كبرك تقلتي وخلق جاني جاني يا سيداتي تضاغط صداغت من دماغ ميسان عقلي يا سيداتي تغني قدي تماتي هناك جاني يا سيداتي ستايت المتابر هدي سنا خدار بلاد خطواتي وخلق يا سيداتي حسيش ولا تسخلا درب بلاد الغولغ لطيارتي دولات بوحة سالي همتك وخيدنا وهمتنا ناري حياتي ديتي زارو بيت هرقاني الجماعة مجي توبلموا بيت سالي بين قبو بيها ماري آبه سنون وعبان روضي عنان خالي وخلق وای جان سعد باش خیره تبع خالش احمد رحمه خودی لخالش احمد و همه تدی او دو بندی وی او خالش احمد جی بیجه خانمه گل فیدانه جانه وای جانه وای جانه وای سعاد خوش رحمه خدل خالش احمد به